Ka France football kada deb ban penbena yakin nominis nakam taban Shajid yakin nong job ya kabalon dio award jong ta usnem arjar arposan kuble ya piki parlok bistarat bat sangap ya kede kubo sport ha kede channel ki nominis ban job ya kabalon dio award jong ta usnem arjar arposan kala deb ban penbena menin kasni kata ka nyau tarik jong benai agos jong ta usnem ha ka ya kede ka award an sa penbena yon nong job kadai ka arpu artarik ubnai September jong usnem arjar arposan te mentang ni apa yaki players kibla Shajid kumkin nominis nakam ta kabalon dio award jong ta usnem arjar arposan kabalin kong mentang ni apa yaki laipungut ki players hindrang kiban Shajid kumkin nominis nakam ta kabalon dio award banlong un nong job kum ubes male footballer jong ka ayu meleka aja arfsau arja arfsan ubaning kong udai Usmane Dembele naka klub PSG bat karifran ubar udai ujeng logi Donnarumma naka klub PSG bat kari Itali ubalai udai Jude Bellingham naka klub Real Madrid bat kari England ubasau udai Udisayado naka klub PSG bat kari Fran ubasan udai Denzel Dumfries naka klub Inter Milan bat kari Netherlands ubandriu udai Sergio Guirassy naka klub Borussia Dortmund bat kari Gainia ubanyau udai Erling Haaland naka klub Manchester City bat kari Norway uba pra udai Victor Gyökeres naka klub Arsenal bat kari Sweden uba khandai udai Ashraf Hakimi naka klub PSG bat kari Morocco uba shpau udai Harry Kane naka klub Bayern Munich bat kari England uba khadway udai Kipsha Kvaratskhelia naka klub PSG bat kari Georgia uba khatar udai Robert Lewandowski naka klub Barcelona bat kari Poland uba khalai udai Alexis McAllister naka klub Liverpool bat kari Argentina uba khatsau udai Lautaro Martinez naka klub Inter Milan bat kari Argentina uba khatsan udai Scott McTominay naka klub Napoli bat kari Scotland uba khatnriu udai Kylian Mbappe naka klub Real Madrid bat kari France uba khatnyau udai Nuno Mendes naka klub PSG bat kari Portugal uba khatfra udai João Neves naka klub PSG bat kari Portugal uba kat khandai udai Pedri naka klub FC Barcelona bat kari Spain uba arpau udai Cole Palmer naka klub Chelsea bat kari England uba arpuai udai Mikel Olise naka klub Bayern Munich bat kari France uba arpuar udai Rafinha naka klub Barcelona bat kari Brazil uba arpulai udai Declan Rice naka klub Arsenal bat kari England uba arfsau udai Fabian Ruiz naka klub PSG bat kari Spain uba arfsan udai Lamine Yamal naka klub Barcelona bat kari Spain uba arpunriu udai Florian Wirtz naka klub Liverpool bat kari Spain uba arpunyau udai Vitinha naka klub PSG bat kari Portugal uba arpupra udai Vinicius Junior naka klub Real Madrid bat kari Brazil uba arpkhandai udai Virgil van Dijk naka klub Liverpool bat kari Netherlands uba laipau udai Muhammad Salah naka klub Liverpool bat nakari Egypt ki laipungut ki players kentai ki bala Shajid kumkin nominis nakam taban yakni kablon dio award bat bakan long kan nong job yaka best female footballer jongka ayom lekai arja arfsan kilong kumne kabaling kong kadai ka Lucy Browns naka klub Chelsea bat kari England kabar kadai ka Barbara Vanda naka klub Orlando Pride bat kari Zimbabwe kabalai kadai ka Atana Bonmati naka klub FC Barcelona bat kari Spain kabalai kadai ka Sandy Baltimore naka klub Chelsea bat kari France kabasan kadai ka Mariona Caldenti naka klub Arsenal bat kari Spain kabandriu kadai ka Clara Vol naka klub Bayern Munich bat kari Germany kabanyau kadai ka Sofia Cantore naka klub Washington Spirit bat kari Italy kabapra kadai ka Steph Catley naka klub Arsenal bat kari Australia kabakhandai kadai ka Melchi Daily Dumorne naka klub Lyon bat kari Haiti kabashpo kadai ka Temva Shawinga naka klub Kansas City Koren bat kari Malawi kabakhatway kadai ka Emily Fogg naka klub Arsenal bat kari USA kabakhatar kadai ka Christina Gerelli naka klub Juventus bat kari Italy kabakhatlai kadai ka Esther Gonzalez naka klub Gotham FC bat kari Spain kabakhatsau kadai ka Caroline Graham Hansen naka klub FC Barcelona bat kari Norway kabakhatsan kadai ka Petri Gaijaro naka klub FC Barcelona bat kari Spain kabakhandriu kadai ka Amanda Gaiteres naka klub Palmeiras bat kari Brazil kabakhatnyau kadai ka Hannah Hampton naka klub Chelsea bat kari England
Kabakat pra kadai ka Family Harder naka klub Bayern Munich batkari Denmark. Kabakat kendai kadai ka Lindsay Hif naka klub OL Lyonnais batkari USA. Kaba arpo kadai ka Klub Kelly naka klub Arsenal batkari England. Kaba arpo kadai ka Marta naka klub Orlando Pride batkari Brazil. Kaba arpo kadai ka Frida Leo Harden Menum naka klub Arsenal batkari Norway. Kaba arpo kadai ka Ewa Pajor naka klub FC Barcelona batkari Poland. Kaba arf sau kadai ka Clara Matteo naka klub Paris FC batkari France. Kaba arf san kadai ka Alessia Russo naka klub Arsenal batkari England. Kaba arfu Andrew ka Claudia Pina naka klub FC Barcelona batkari Spain. Kaba arfu Nyau ka Alexias Putellas naka klub FC Barcelona batkari Spain. Kaba arfu pra ka Johanna Writing Keneret naka klub Chelsea batkari Sweden. Kaba arf kendai ka Caroline Weir naka klub Real Madrid batkari Scotland. Kaba lai pau kadai ka Le Williamson naka klub Arsenal batkari England. Ka nominees nakamta ka Men Club of the Year arja arfsan. Kaba lingkong kadai ka FC Barcelona. Kaba ar kadai ka Botafogo. Kaba lai kadai ka Chelsea. Kaba sau kadai ka Liverpool. Bat kaba san kadai ka Paris Saint-Germain. Ka nominees nakamta ka Women Club of the Year jong snem arja arfsan. Kaba lingkong kadai ka Arsenal. Kaba ar kadai ka FC Barcelona. Kaba lai kadai ka Chelsea. Kaba sau kadai ka OL Lyonnais. Kaba san kadai ka Orlando Pride. Ka nominees nakamta ka Basement Coach ubaningkong udayu Antonio Conte naka klub Napoli. Ubar udayu Luis Enrique naka klub PSG. Ubalai udayu Hansi Flick naka klub FC Barcelona. Ubasau udayu Enzo Maresca naka klub Chelsea. Ubasan udayu Arne Slot naka klub Liverpool. Ka nominees nakamta ka Best Female Coach jong ta usnem arjar arpsan. Kabalingkong kadai ka Sonia Bompastor naka klub Chelsea. Ubar udayu Arthur Elias udayu coach jong ka Women's Football naka ri Brazil. Ubalai udayu Justin Magdugu udayu coach Women Football jong ka ri Nigeria. Kabasau kadai ka Renis Legar kabadai ka coach jong ka klub Arsenal. Bat kabasan kadai ka Sarina Wiegman kabadai ka coach jong ka Women Football jong ka ri England. Ki spongut ki men goalkeepers Kibala Shajit kum ki nominees nakamta ban yakni yaka best male goalkeeper jong ta usnem archa arfsan ubaningkong udayu Emiliano Martinez nak klub Aston Villa berkari Argentina. Ubar udayu Alisson Becker nak klub Liverpool berkari Brazil. Ubalai udayu Yasin Bono nak klub Al Hilal berkari Monaco. Ubasau udayu Lucas Chevalier nak klub Lille berkari France. Ubasan udayu Thibaut Courtois nak klub Real Madrid berkari Belgium. Ubandriu udayu Jenglogi Donnarumma nak klub PSG batkari Itali. Ubanyau udayu Jan Oblak nak klub Atletico Madrid batkari Slovenia. Ubapra udayu David Raya nak klub Arsenal batkari Spain. Ubakendai udayu Marcel nak klub Nottingham Forest batkari Belgium. Ubashpau udayu Uyan Somar nak klub Inter Milan batkari Switzerland. Ki nominees nakamta ban yakni yaka best female goalkeeper jong tausnem archa arpsan. Kabaningkong kadai ka Anne Catherine Berger naka klub Gotham FC batkari Germany. Kabar kadai ka Kata Cole naka klub FC Barcelona batkari Spain. Kabalai kadai ka Hannah Hampton naka klub Chelsea batkari England. Kabasau kadai ka Shimaka Nadozi naka klub Brighton batkari Nigeria. Kabasan kadai ka Daphne van Domselar nak klub Arsenal batkari Netherlands. Ki spongut ki nominees nakamta ka Men's Copa Trophy Award lane best male player hapo ka arta arpoisnem ubaningkong uday upo Kobarsi nak klub FC Barcelona batkari Spain. Ubar uday Ayop Bowadi nak klub Lille batkari France. Ubalai uday Desayardo nak klub PSG batkari France. Ubasau Estavio nak klub Chelsea batkari Brazil. Ubasan Dian Hudson nak klub Real Madrid batkari Spain. Ubandriu Miles Lewis Kelly nak klub Arsenal batkari England. Ubanyau Rodrigo Mora nak klub Porto batkari Portugal. Ubapra John Neves nak klub PSG batkari Portugal. Ubakendai Lamin Yamal nak klub Barcelona batkari Spain. Ubashpau Kenan Yildiz nak klub Juventus batkari Turki. Ti sangut ki nominees nakamta ka Women's Copa Trophy Award lane best female player hapo ka arta arpoistem kabadingkong kadai ka Michele
AGM mang nak klub Arsenal bat kari England. Kabar kadai ka Linda Caicedo nak klub Real Madrid bat kari Colombia. Kabalai kadai ka Wiki kapten nak klub Chelsea bat kari Netherlands. Kabasau kadai ka Claudia Martinez Ovando nak klub Olimpia bat kari Paraguay. Kabasan kadai ka Vicky Lopez nak klub FC Barcelona bat kari Spain. Te parlok kini kidai kita kin nominis. Kiban saya kini ia ka Ballon d'Or award jong mata usnem archar arposan. Te parlok tang kini ki kubor ngangai bi plaseu tu ngin second du hakwai pat ka video kublai shibon.